Nere mala ken yam kanasin kontin ba lere me bajaling ka jari pode me bana raike ki kore dana chito kore chito ka changwal bakal ka pai badak ronkina dangro udien dangro bakal a kor medit ka toga kam kume SPLAIO kana kume selbe keme yadit ban mana choda latin rewi ka jongle state bana jelin kel ka do badana chito ka ja kan kono wen yam gwaseme gor jano mi jiram jidit kan online tv channel de subscribe de notification bell de je twain ko mi chete keri pon mi che break gwas de chamala shube keji ka pet ka gwada dana pa break ja gor no subscribe ka bi notification bell je twain mi gije ka facebook ko follow kam gije ka youtube channel ko goro jin bi subscribe ko belarity bi kan chamala shube keji lam mi char belam ni ja tu gwasemo ko dob dan de youtube keja kalam ni video belam ni jallake ka jari poda me ka jo mishala da kuma SPLAIO ka report an cikin lad gwas me cikin lad wone ne ka ne sha gwas da na tikatin chaje yan ma kuma selb ke me yadi cikin lad wone ne shi dai ni SPDF ke dai ni SPLMAG ke SPLAG shi ka we ka cikin kuma SPLAIO cikin ko yan ma ka jo mishala da kan ka shan wal bakal ka pai badak ronkin da hojen dang red bakal kan shi SPDF no shi kan GSPLAIO shi kan kama gwada tikitin ka gwada nan maka GSPLAIO tin kan headquarter kaka dar shalke full shol payam jala headquarter ka Uror County kan shi aka mak kuma maraike selke mi yadit ka jan shanka wal bakal ka pai badak ronkin dang ro uyen dang red bakal shi kuma SPLAIO chikala donen kan SPLAIO sector 3 kan shi kan ta dana shameng ne ke yod maji dana shaga yon mai ke je shi kan etin kontin yoda kama chicken ka joy chicken ka joy kuje we gwadan chalke tangyang watana chikring ka gwan chalke ruplia mo wajan gwadan chikwetin kan entamna shi kuma SPLAIO kan de nin warikin warway ami ka jawdana shalat unwe way ami ka lawnwer wangut ke kami ya joy kan ka jantam e dana chikan lerme chikan lat keje ka changa wal bakal ka pay badek ronkin dangro yen dangro bakal ko jan changa dan ento kor keje ka jo chikalat gwas me chikalado ne re kura mo chete ke listing 1 ka kuma SSPDF ki chete ga liam din mi chitokten ka taran chikalat ke jam ka re kur chete ga ne ti jibone ka chete ke lisba ka report an chikanalat adulo kan mandan en to ka ku kuma SSPDF kan pe ga dan chites ni ki jibone kan kanalat chi kuma SPLAIO chikalan pek din dan en chi chup ka jo mi chikalat gwas me kan ne jana ka gwada antikatin chikala do nena kana tel liam chitu ka kan GSPLAIO ka report an chikanlat chikan kum den chikan la tesla kamana shi rodalat chikan Uror County denin wara konditin kan Uror County commissioner shaga la tesla jakan lat kano chikum dak ma cha chalan magwani jan chalat ke report an chikanlat gwasmene chikan nyola do nena kan it konte le GSPLAIO ke report mi chikanlat gwasme kan it le mishal ke ku inquire me kan dak ma char kana kon ni reti jen nay kon diala dak ma char jaram dan en la commander in chief ke jaram dan la kor ko kuma SPLAIO dagma char yan ke je ka chan dang ro bakal ka pai jok ron kin dang ro jan dang ro de dich ngai kon dia la tere logan tam chir mana ngai kona ka kuma sel ke me yadit won kan ko lat ke kuin kware de je lat ke changa jan dang ro iro ka pai wero ron kin dang ro jan dang ro bakal ti kuma SPLAIO chikan kula do ne kan shi kan gorno te ka kuin kware me de lat kan first by president Dr. Machar akanene lunke kan release ke report an lat kana gwasme akana gone yone ba Dr. Machar ba je kon ni reti jen amite ka malme ba lat ba je lat ka kore ke report an jikan lat gwasme ne ngai kon dia le re wika Jonglei state gor ka jalung no de Jonglei state de jakaf ke lishir medan ji kon ngani wal
ala kume self ke me yadit ka report da ne shika wetin shika kwan wadi alikane jogo no ne de yen mali no non ka jongle de yen mali no non ka greater panal godang road ti kan gote ko ne shikan kala de no de kan ka dak ko de mal daraben commission dian ke lo ke report da ngai ke ne dial mission dian no ne mission kume spele ayo shikan yar ke shikan dak ke lo no da kul ta ka gwa mi je kan de condition ka ke election de kan go kule jek no je report da ne sha kam ke dole da ne sha dole wi ke juba ne de kondila de ni ke general nwari ko ci go ke wuri shal ke general Santino Deng Ramadan le chief of defense force ka kuma SSPDF ke li ke ko kuma sa Sudan ala de ni SSPDF ni pin sel ke mi yadi shaga jogo no chwa gore position ni ka biya ne kun biya ga ja chuch ke report da ne sha lat gwa me ka biya nyogo milin yana sala do kana ne shi kan ne tan wan kana long shi kan kanu ne tin kon ti langwane nwari ka jongle kana apana langwan wer kon ne ku kuma sel ke mi yadi ka nyogo wajel kan ga yobane to gor kan wode kan ngwane de kan ko ke so na me report dan inshallah de ne ka gwate dan gwasan do natin of course tel mishalat ke ku yoni ke ku menye but chala don go chete ga chara list chet ke match kan yo ko mi jo na do no ya no ngamal ngai kana gwa no ke jan tam me pin te ga ke pin jaga mi jo ka jarol nwere no yene wiare dor kun ka ya no ngamal wi ni da cha kor cha jo go kan no ya na ga ne kun ke ku ya ka displace kan gwa no ne tika 1000 people vulnerable communities you can get displaced already reunion to one ka refugee camp tama so mishit kana mo agenda lat ke kuma self kem yadit kan gor kan ode kan jongle de kan kaf de kan apnal de kan kaf ko do badana de kan kuin kwa de kan kulat ke je ko ngai kana gwano ne kuin kwar mu kana ne miche tiak ka tele gote chikan ko occupy chit ke territory ni tele duami mo maybe kan kuin kwar bi kan kulat ke je ki bi kan ab kan ke je so kujimo gor kan goten ko ne kan kan dial buka la ne temo to bi salbe kem yadi bukan yurika jan dana gorken ka jan mission dan teketin ka jan gwasta makam rai konen shakula da wonen kuma spelayo kane cine goro te ko in kwar mi balat mite ko in kwar mi balat ba dak ma char ba ja kondun and then bina kula char ko do dan and ko in kwar de lat ke je remember this misi de ni ko en spelayo jan military ka political ngai kon at the same time this party they are peacemaker kan gor kan mal medeben selbe kem yadi tel mal gor kan obalat so ajan do badan and wal na ka jentama cha kuma espela ayo kula da wonene mi cha dag ma cha je bulun rameda ne tan mal ke 2018 peace agreement man chal ke revitalize peace agreement kan tel mi chal ke queen kware ko queen kware take a process into balatin and queen kware gore jen wonene by unification of force bajalat ala necessary unified force by security arrangement bajalat and then but take a permanent constitution no batuk but take a population census kan dialti ba ko konlat but mekan dakma char kan kon bara kan tel mi shale queen kware so janda na to me ka kon pen tin be kan 22 December kan ishu rankin down yandang le bakal me to kontena but take to manum to brodi and la chi mi shale no chi korshe to kan tam ka jongle state ko jarol nwari aju no wiya go jono biya area ndial biya ka kep kan kuin kwar kan ne shop so jandan le roda na mo na me jeri podande non kon mitem chode lat ke jen ko dan ci to ka pulchol be no more information but tell liam chalat Nathan Kontin to ka bot kan reporting kan kono but more information ba da link later and be at kamal bye bye